Da bi se bolje povezali sa sviješću Širdi Sai Babe, postavite ispred sebe njegovu sliku. Po mogućnosti sliku iz unutrašnjosti samog samadi hrama Sai Babe u Širdi. Neka slika bude na vama primjerenoj udaljenosti. Gledajte sliku 1 minutu i tom slikom ispunite cijeli svoj um. Zauzmite udoban sjedeći položaj. Ako imate problema sa leđima, slobodno se oslonite na zid ili lezite na leđa. Zatvorite oči i u svom umu ponovo prizovite sliku samadija u Širdiju samog Sai Babe. Držite oči zatvorenima tokom cijele meditacije. Sada dišite duboko, što dublje. Udahnite brojeći do 4 i izdahnite brojeći do 8. Dišite svjesno. Neka vaš um bude potpuno prisutan sa vašim dahom. Ako vam um odluta, vratite se u svoj centar i počnite iznova.
A sada iznutra, polako i nježno, osjetite cijelo svoje tijelo, od glave do pete. Prođite osjećajem kroz svoju glavu, lice, vrat, ramena, ruke, dlanove, prste, grudni koš, srce, pluća, trbuh, organe trbuha, kukove, genitalije, butine, koljena, mišiće listova, skočne zglobove, stopala i prste na nogama. Osjetite da su svaki mišić i svaki živac potpuno opušteni. Nemate više nikakvu napetost. Potpuno ste opušteni. Osjetite kako ste potpuno preplavljeni predivnom energijom čiste ljubavi Sai Babe. Sigurni ste, dobro zaštićeni, vrlo sigurni u njegovom naručju. A sada nježno svojom sviješću dođite do centra svojih grudi u područje Anahata čakre. Vidite i osjetite samo mjesto samadija Sai Babe savršeno smješteno u vašim energetski proširenim grudima.
Osjetite cijelo to mjesto Sai Babinog samadija unutar vašeg srčanog centra, u centru vaših grudi. Osjetite ga tamo. Osjetite sada još više cijelo mjesto Sai Babinog samadija u sebi. Vidite sebe kako stojite tamo i gledate u prelijepu bijelu mramornu statu Sai Babe, živu sa njegovom sviješću. Vidite sebe ispred njegovog samadija. Vidite sebe u dubokoj predaji Sai Babi. Tamo nema nikog drugog, samo vi i Sai Baba. Oči Sai Babe kao doživljavaju. On gleda u vas. Idol Sai Babe gleda u vas, u vašu dubinu. Vi gledate u njega. Prisjećate se zlatnih riječi Sai Babe. Ti gledaš mene, ja gledam tebe. Gledate jedno u drugo, duboko povezani u toplini božanske ljubavi. Vidite Babu. Osjetite Babu. U mislima se duboko klanjate Sai Babi puno puta u dubokoj zahvalnosti. A iznutra postajete sve više i više ispunjeni. Kao duboki izraz zahvalnosti, kao dakšinu Sai Babi, vi nudite sebe, cijelo svoje biće, svoje srce. Vi ste dragocjeno dijete Sai Babe. Ne postoji ništa dragocjenije u vašim rukama od vas samih što bi ponudili Sai Babi. Sada čujete zvuk ulaska mnogih ljudi u hram. Možete ih vidjeti iznutra. Možete ih osjetiti. Mnoštvo ljudi. Svećenici se pripremaju za arti. Vi još uvijek stojite ispred Sai Babe. Vi ste zaista posebni Babi. Dozvoljeno vam je stati tamo. Ne uznemirava vas prisustvo svećenika i ostalih ljudi. Svećenici zajedno sa vama nude Babi ukusnu hranu, vodu, njegov omiljeni pan, a Baba je izuzetno sretan i zadovoljan.
I drugi izrazi zahvalnosti nude se Sai Babi, poput mirisa mirisnih štapića i uljanih lampi, kadionica i tamjana. I polako arti počinje. Ljudi koriste lepeze od paunovog perja kako bi pružili Babi umirujući, hladan povjetarac. Sve je tako prelijepo. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Aarati Sai Baba Saukhya Datar Jiva Charan Rajatali Dhyava Dasa Visava Bhakta Visava Aarati Sai Baba Jaluniyananga Swaswarupi Rahedanga Mumoksha Janadavi Nija Dora Sri Ranga Dora Sri Ranga Aarati Sai Baba Jayamani Jaisa Bhava Daya Taisa Anubhava Davisi Daya Ghana Aise Tujhe Mava Tujhe Mava Aarati Sai Baba Tumache Namo Dhyata Hare Sansruti Vyatha Agadha Tava Karani Marga Davisi Anatha Davisi Anatha Aarati Sai Baba Kali Yugi Avataro Saguna Parabrahma Sacharo Avatirna Jhala Se Swami Datta Digambara Datta Digambara Aarati Sai Baba आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी प्रभुपद पावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणीची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दीन जातक निर्मल तुझ निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळ आपुली भाक आपुली भाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबासी वंदन
साई सी वंदना करू बाबा सी वंदना गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Kako uranjate u arti Sai Babe, tako osjećate kako vam se srce širi, potpuno izvan svih dimenzija i barijera. Vi ste u ekstatičnom stanju. Osjećate da vas Sai Baba arti ispunjava dubokom ljubavlju i u potpunosti uklanja sve vrste negativnih osjećaja, uključujući osjećaj nepravde, neprijateljstva, uznemirenosti, brige, bolova, razočarenja, bolesti, loših misli, bijesa, mržnje, ljubomore, požude, pohlepe, sebičnosti, osvete i svih vrsta prisvajanja bilo čega sebi. Arti vas čisti. Pobuđuje u vama duboki osjećaj zadovoljstva, ispunjenosti i prepuštanja svih 9 aspekata predanosti, duboku vjeru, radost, sreću, mir, bezuvjetnu ljubav, kao i šradu i saburi, vjeru i strpljenje. Čudotvorno iscjeljivanje događa se u vama. Iscjeljujete se od svih životnih boli. Duboko prihvaćanje vašeg života odvija se unutar vas. Osjećate kako vas tama i svakojake nesreće jednostavno napuštaju. Vi bivate ispunjeni prelijepom ljubavlju, ispunjenom energičnom, zaštitničkom, bijelom svjetlošću Sai Babe. Duboko ste u miru. Nastavite držati svoje oči zatvorenima. Iznutra još uvijek gledate u Sai Babu unutar samadi hrama u centru vašeg srca. Iskreno obećavate Sai Babi: uvijek ću te voljeti. Gledat ću na sve one koji dođu u moj život kao na tebe. Svi moji rođaci i prijatelji su ti. Voljet ću i poštivati sve one koji uđu u moj život kao tebe, dragi Sai Baba.
Neću nikoga mrziti, neću osuđivati, kritizirati, prigovarati, ogovarati. Nikada na mene neće utjecati to kako se drugi ophode prema meni. Prema svima ću se odnositi sa ljubavlju, dobrotom i suosjećanjem. Uvijek ću predavati svu svoju sreću i svoje žalosti kao cvijeće pred tvoja stopala. Nikada neću napustiti svoju dharmu, svoju svetu dužnost prema svima. Uvijek ću prakticirati šradu i saburi, vjeru i strpljenje, cijeli svoj život. Dok se tako obraćate Sai Babi, on vas gleda sa osmijehom i blagosilja vas sa obje ruke. Vaše srce je preplavljeno čistom zahvalnošću. Vi mu kažete: Baba, ti daješ oči slijepima, činiš da gluhi čuju, da hromi hodaju. Naša sudbina se mijenja pred tvojim stopalima. Nova sudbina se stvara pod tvojim okriljem. Živi uvijek u mom srcu i učini ovo tijelo svojim hramom, a ovaj svojim vozilom. Ja ne postojim. Postojiš samo ti. Ti si, Gospode, moja majka. Ti si moj otac. Ti si moj pravi rođak. Ti si moj pravi prijatelj. Ti si moje znanje. Ti si moje bogatstvo. Ti si sve, Gospode. Ti si meni sve. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhus cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhus cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhus cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.
ponovo osjećate duboku Sai Babinu ljubav, kako potpuno ispunjava svaku stanicu vašeg tijela, a zatim i uma. Gledate u Sai Babine oči i kažete: hvala ti Sai Baba za sve što si mi dao. Moje zdravlje, moje stanje svijesti, moje bogatstvo, sreću i sve ono što sam doživio u ovom životu. Hvala ti za sve ono što si od mene uzeo, uključujući žalosti, izdaje ljudi kojima sam najviše vjerovao, a koje su me tako jako povrijedile, i brojna razočarenja koja su došla u moj život. Dobro znam da je to dato da me ojača i vodi kroz važne životne lekcije. To me je približilo tebi. Ti si sjajan učitelj. Ni u jednom trenutku nisi ostavio moju ruku. Neizmjerno sam zahvalan. Učinio si da se suočim sa teškim situacijama kako bi me ojačao. Dao si mi dobre trenutke kako bi mi pokazao da me voliš. Ja sve prihvaćam. Prihvaćam tebe bezuslovno. I volim te. Sai Baba sad ustaje i polako ide ka vama. On pažljivo gleda u vaše oči nekoliko sekundi. I stavlja sveti prah ili udi na cijelo vaše čelo, grlo, potom grudi, trbuh i ruke. I grli vas svim srcem. Potpuno ste se istopili u brižnim rukama Sai Babe. Šapuće vam na uho. Ti si moja odgovornost. Ne brini se više. Doveo sam te k meni. Ja ću se pobrinuti za tebe. U svom umu počinjete ispjevavati mantru. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Više puta u ekstazi. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya
Osjetite njegov zagrljaj i ispjevavajte ovo sa dubokom zahvalnošću. Osjetite da ste jedno sa energijom Sai Babe. Osjetite potpuno jedinstvo sa Sai Babom. On kaže: Pogledajte oko sebe. Da li vidite stotine ljudi, muškaraca, žena i djece? Svi su oni ja. Sve sam to ja. I ti si ja. Ja sam svatko. Ja sam sve. Ja sam ovdje. Ja sam svuda. Uvijek gledajte na svijet oko sebe kao na Sai Babu. Vaše srce se širi i polako se u njemu, osim samog samadija i okolnog dijela, sada nalazi Dvarka Maj, mjesto gdje je Sai Baba živio. Također možete vidjeti i osjetiti svetu vatru Duni, čiji plamen gori bez prekida još od vremena Shirdi Sai Babe. Vatra Dunija je tako umirujuća, utješna, pročišćavajuća i zaštitnička, a nije vrela i ne peče. Možete osjetiti kako se ljudi penju u stepenice Dvarka Maja i hodaju srca ispunjenih zadovoljstvom. Sai Baba je sad otvorio cijeli Shirdi hram u vama. On je postavio sebe u centar vašeg srca. Sai Baba je potpuno u vama i sve izvan vas je također Sai Baba. Sai Baba se polako vraća natrag na svoje mjesto, stavljajući vas potpuno ispunjene zahvalnošću, blaženstvom, ljubavlju u jednom duboko proširenom stanju. Ništa oko vas više nikada neće moći uznemiriti. Potpuno ste zaštićeni. U centru vašeg srca nalazi se Sai Babin hram, koji nitko ne može dotaknuti. Možete otići u taj hram u svom srcu kad god poželite.
Sigurni ste u Sai Babinom zagrljaju. Vi sada više nikoga ne možete mrziti. Sve što imate u izobilju rado ćete podijeliti sa onima koji to nemaju, u znak zahvalnosti, u čast i ispoštovanja prema Sai Babi. Sai Baba vam je darovao razne blagoslove. To može biti vrijeme, novac, znanje, vještine, ljubav. Što god da imate u izobilju, podijelite sa onima koji to nemaju, zadržavajući za sebe ono što vam je potrebno. Vidite Sai Babu u svima koji vam priđu. Svi su Sai Baba. Ljudi, ptica, životinje. Sve je Sai Baba. Nikada nikome nećete nauditi, niti bilo koga povrijediti mislima, riječima ili djelima. Živite život poštujući sebe kao Sai Babino dijete i poštujući druge kao Sai Babinu djecu. Baba živi, voli i djeluje kroz sva bića. Nikada nikoga nećete prevariti, pokrasti ili izdati. U ime Sai Babe oprostit ćete i zaboraviti sve one koji su vas prevarili, izdali ili vam učinili bilo kakvu nepravdu. Baba će svakom dati ono što zaslužuje. Održavajte svoj i svoje srce lijepima, jer u njemu sad živi Sai Baba. Na ovaj način provodit ćete vrijeme sa hramom Shirdi Sai Babe u sebi. Svaki dan, kao svojom redovnom duhovnom praksom, održavajući svoju čistoću i živeći život u skladu sa Sai Babinim učenjima. U ovom stanju polako počnite udisati brojeći do 4 i izdisati brojeći do 8. Nastavite tako disati i polako počnite ponovo osjećati svoje fizičko tijelo. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.
Shanti, Shanti, Shanti. A sada polako protrljajte dlanove jedan u drugi. Dajte tu energiju svom licu i potom cijelom vašem tijelu. I ponovite to još 2 puta. Sa srcem punim zahvalnosti i ljubavi, nježno otvorite oči i pogledajte sliku Sai Babe. Duboko se poklonite pred njegovim stopalima. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Om Shri Sainathaya Namaha. 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 Om Shri